ntabwo uriho kubera impuhwe za Satani, ntabwo uriho kubera impuhwe z'abadayimoni, ntabwo uriho kubera abadayimoni bapfuye cyangwa bari mu ikonji, ntabwo uriho kubera Satani yakwirengagije cyangwa yakwibagiwe, ntabwo uriho kubera abarozi babihebye kuroga, ntabwo uriho kubera imodoka zabihebye kugonga, ntabwo uriho kubera indwara zagutinye, ahubwo uriho kubera umugambi w'Imana. Niyo mpamvu habaye amagisida menshi abandi bagapfa ariko wowe ugasigara uri muzima. Niyo mpamvu indwara zaciye ari nyinshi ariko wowe ugasigara uri muzima. Niyo mpamvu amavirusi yagiye yataka isi ariko yagusize wowe uhagaze. Niyo mpamvu intambara zagiye ziba ahantu hatandukanye zagiye zigusiga uhagaze. Niyo mpamvu abo mwavukiye rimwe babashije gupfa ariko ugasigara uri muzima. Igitanda wagwariyeho hari undi yakigwariyeho mbere arapfa, hari n'undi yahaje mu nyuma aracikana ariko wewe uhava uri muzima. Ntabwo uriho kubera imbaraga zawe, ntabwo uriho kubera amashuri menshi wize nuko ukomoka mu muryango ukize cyane ukomeye, ariko uriho ku mugambi w'Imana. Ntihagire umuntu n'umwe agutera ubwoba agukange avuge ngo nakugira uko shaka. No, ubuzima bwawe ntabwo buri mu maboko y'umuntu n'umwe. Perezida nta buzima bwawe afite mu kiganza, nubwo uri mu gihugu buri munsi y'ubushobozi y'uburongozi bw'iwiwe, ariko ntabwo agufiteho ububasha. No, nta mugenerale n'umwe, nta marishari n'umwe, nta gisirikare na kimwe uko cyaba gikomeye gifite ijambo rya nyuma ku buzima bw'abantu cyane cyogira abantu uko gishaka, kubera ko umuntu ntabwo ari kiremwa cy'umuntu, ariko umuntu ni kiremwa Imana yasizeho, kandi Imana yagisizeho kubera umugambi mwiza yari ifite mu kurema umuntu. Kandi umugambi w'Imana nta muntu yawuhagarika, nta muntu yawuzibira. Njyewe wanzibira wahagarika umuntu, ariko ni wahagarika umugambi w'Imana. Ndabona abantu Imana yavuzeho ibintu igiye kubisohora, ndabona umugambi Imana ifite ku buzima bwawe igiye kuwusohora. Witinya abantu, nturi mu kiganza cy'umuntu n'umwe, uri mu kiganza cy'Imana, kandi uri ku mugongo w'Imana. Imana irafite iri kirakwerekeza, Imana irafite iri kirakujana. Umugambi wayo arabasika tandegi bahaya urakomeje ku buzima bwawe. Nubwo Abrahamu yiciriye inzira akaryamana n'umuyaya kugira ngo aronke umwana w'isezerano, Imana yarabyase iravuga ngo Sara uriya wakengereye, uriya wabonye ko atashobora kuvyarira ndetse nawe yibona ko atashobora kuvyara, niwe uzabyara umwana w'isezerano. Kandi muze mumwite Isaka. Imana ihabwa icubahiro. Umugambi w'Imana ntuzibigwa. Bazakugwanya ariko ntibazashobora kugwanya umugambi w'Imana. Imana ibwira Yeremiya ngo bazakugwanya ariko ntibazagushobora, kubera nzaba ndi kumwe nawe. Bagurishije Yosefu muri Egiputa kugira ngo indoto yari yagize zidasohora, ariko ageze muri Egiputa Imana yavuganye nawe gihita kirasohora. Morodekayi amanikirwa igiti kugira ngo barangize ubuzima bwe, ariko ibyo bakoze byamusunikiye ku mugambi w'Imana. Icyo usabwa, bandanya usenga, bandanya wizera Imana, bandanya ugororoka, witandukanye n'ikibi n'igisa naco. Umugambi Imana ifite kuri wowe nta muntu azawuzibira, nta muntu azawuhagarika. Nubivemo, iyavuze niyo kwizerwa no kubikora izabikora. N'Imana itabesha, n'Imana y'amasezerano, kandi n'Imana ishitse amasezerano, n'Imana ikora ibintu yabanje kubipanga, yabanje kubitegura. Umenya n'ijambo ry'Imana rivuga, biravuga ngo mbega umuntu agiye kubaka umutara muremure, umutari muremure, yashatse kuvuga inzu ndende cyangwa umunara muremure cyangwa etaje. Mbega yo byumvira umunsi umwe, namaza kwicara akiyumvira ku mabuye, ku mushinge, amatafari, amabati, sima, ibintu byose bizakora. Ni Yesu yavuga ayo majambo. Yesu cyumva ko yari umunyabwenge, yarazi ko imbere yuko ikintu gikogwa umaza ugikorera ku rupapuro
noneho gihera mu bitekerezo, mukakizana ku rupapuro ukakizana mu bigaragara. Inzu nuyubaka mu bitekerezo ukabona nuyujuje, uzashaka umanze wicare wegeranye inoti, kubera utarayuzuza mu byiyumviro no mu bigaragara ntuzayuzuza. Enjeniyeri ntabwo apfa kubaka inzu kuri tere atamanije kuyicapa, ibicucu nivyo bibikora, ariko umunyabwenge amaza kugira pra y'ikintu ashaka gukora, akamaza kumenya ntabwo bawugikorera, yareba tere ashaka gukoreramo ico kintu, arangije agaca acapa sero n'ikibanza. Imana yarateguye buri kimwe cyose kimatanye n'ubuzima bwawe, ntuzapfa utaragera ku mugambi wayo, kubera ko si ikintu Imana yakwiyumviriyeho ubayeho, yakiyumviriyeho kuva kera. Imana iguha umugisha. Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro Aracyariho Ibyizigiro. Bene data mudukurikirana kuri channel ya Aracyariho Ibyizigiro TV, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Turagushimira umaze gukanda sabone cyangwa subscribe, turagushimira nawe usangiza abandi kino kiganiro mu gukanda partage ugasangiza abandi. Imana iguhezagire cyane, nawe ushyiraho like ndetse nawe wandika muri commentaire. Ivyo bikoze bitumenyesha ko wakurikiranye ikigwa kandi wafashijwe, cyangwa nimba wagize ikibazo mu kigwa, andika muri commentaire, turazisoma tukareba icyumviro cyawe n'igitekerezo cyawe. Imana iguha umugisha. Nimba ari bwa mbere udukurikiranye kuri no channel Aracyariho Ibyizigiro TV, kanda subscribe cyangwa sabone. Nimba uri kuradukurikirana kuri Facebook, kanda follow, following, kugira ngo igihe cyose turushizeho bino biganiro uzajye uba uwa mbere uvyumviriza, uzajye ubimenyeshwa kugira ngo ubashe kubikurikirana ntibigucike. Imana iguha umugisha. Turakomeje ikigwa twatangiye gifite teme ivuga ngo kubera iki uriho. Niye mpamvu uriho, niye mpamvu ndiho, niye mpamvu yatumye Imana ikurema. Niyo turiko turarebera hamwe. Muri gice cya 4 hari ibyo twavuzemo, muri kino gice cya 5 hari icyo ngomba ko tuvuga Imana yaduhishuriye kiri mu bintu byatumye ubaho. Icya 5 rero ari nacyo tugiye kuvuga muri kino gice cya 5. Imana iguha umugisha ubanye nacyo kuva muri parite ya mbere kugera muri no parite ya 5. Muri no parite ya 5 nyene turavuga ikintu kimwe cyatumye Imana ikurema. Twavuze ko ari ibintu bishika kundwi tuzababwira byatumye Imana idushiraho, byatumye uriho. Impamvu rero ya 5 uriho kubwo umugambi w'Imana. Impamvu ya 5 ntabwo uriho kubera abavyeyi bawe bakwiyumviriyeho, ntabwo uriho kubera abaganga, uriho kubera Imana, uriho kubera umugambi w'Imana ifite ku buzima bwawe. Ntabwo uriho kubera impuhwe za Satani uko twatangiye tubivuga, uriho kubera umugambi Imana ifite ku buzima bwawe. Yeremiya 1:5 aravuga ngo riti narakubumbira mu nda narinda kuzi, kandi utarava muri yo nari narakurobanuye, nagushizeho kuba uvugishwa nanje mu mahanga. Imana irikirabwira Yeremiya ngo utaraba urusoro, bisigura ngo so wawe na nyoko wawe batari bwanahure na fiyansa itaratangira, kumbure so na nyoko bataranavuka, Imana yari ikuzi. Bisigura ngo wowe na papa wawe buriya in spirit, mu buryo bw'imwemu murangana, ntabwo mutandukanye. Mu buryo bw'imwemu mwari musika abantu bose bangana, mu bigaragara niho dutandukanye bitewe nuko tutaziriye mu isi mu gihe kimwe. Adamu na Eva baremewe umunsi umwe, ariko mu bigaragara ni Adamu yatangiye kuremwa, ariko mu isi imwemu bari baremewe umunsi umwe. Ibintu ukeneye cyangwa uzageraho ntabwo Imana izabiguha, Imana yarangije kubiguha, urabifise. Yeremiya 29:11 avuga ngo kuko haleluya, ngo kuko nzi ivyumviro mbiyumviraho. ngo kuko nzi ivyumviro mbiyumviraho, ngo ni jewe waraho mbivuze ko ari ivyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyago, kugira ngo mbahe ivyizigiro vyo mwerezo ryanyu. Yindi biravuga ngo kuko nzi imigambi mbafitiye. Hari imigambi Imana ifite ku buzima bwawe. Imana yacu ni Imana y'imigambi, Imana yacu ni Imana y'imigambi. Yohana 12:24 aravuga ngo nukuri ndababwire, iyo agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe kaguma uko kari konyene, ariko iyo gapfuye gahunda impeke nyinshi. Bavuze ngo iyo agatete k'ingano kataguye mu ivu kaguma uko kari,
ntigashobora guhunda impeke nyinshi, ntigashobora kunguka. Ariko ngiyo kaguye mu ivu gahunda impeke nyinshi. Bisigura ngo iyo ufise urutete rumwe w'ikigori, uriye urutete rumwe w'ikigori, mu mvugo y'abarimyi burya nuriye urutete rumwe, mu mvugo y'abarimyi cyangwa mu gutahura kw'abarimyi, uriye ibigori byinshi cyane, bona bara yuko wariye imifuka 100 kubera urutete rumwe w'ikigori. Uri umuntu yihangana, woruvyazamwo imifuko 1000 cyangwa amatoni. Ubigenza gute? Ufata gwa rutete rwawe rumwe ukaruteragira mu ivu ryiza, maze ukaruvomerera, maze ugo rutete rwawe mu mezi amakeya nk'6 canke 3 urashobora gusanga aho wateragira urutete rumwe rw'ikigori hari ibigori 3 canke 4, maze ubihurunguriye hasi ushobora gukuramo intete 100 canke ibihumbi zavuye muri rwa rutete rumwe. Imana rero yari ifise urutete rumwe. Ubwo rutete rumwe ndarukubwiye, andika muri commentaire ati ruvuge. Utarandika ntabwo ndi buruvuge, andika muri commentaire faster. Ubwo rutete rumwe ni iki? Ubwo rutete rumwe Imana yari ifite yari Kristo Yesu. Ni Yesu Kristo yari umwana w'ikinege. Ariyo mpamvu rivuga ngo bw'urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Imutanga mu isi kugira ngo umwizera ntapfe rubi, ahabwe ubugingo budashira. Imana yatanze Kristo imutanga he mu isi, ariko imutanga kubwo abari mu isi. Isi ni umurima, isi ni umurima. Imana rero yarabivye Kristo aragaduzi bakaya, ariko yabivye Kristo ikeneye abandi ba Kristo. Yatanze umwana w'ikinege ariko ikeneye abandi bana. Muyandi magambo mandere bosi bakando eneyafo pasito sadigara masuva hate. Mana yari ifite umugambi, ntabwo yakeneraga abantu. Nubwo Imana yatangire mu muntu, ariko yari ishakaga abana bameze nkayo. Hajya waruzi ko Imana idatera story n'abamarayika? Hajya waruzi ko Imana itaganira n'abamarayika? Waruzi ko Imana itaganira n'ibizima bine? Hajya wari ubizi ko Imana itaganira n'abakuru 24? Ivyo wari ubizi? Imana iganira n'umwana wayo gusa. Ariyo mpamvu rivuga ngo nta muntu numwe yabonye Imana ngo kirese umwana wayo yayihoze mu gikiriza. Uwo nawe si wundi ni Yesu Kristo. Yohana 1:18. Aho cyatwereka ko abantu bose bavuga ngo barabonye Imana kuva itanguriro ryo kuremwa kw'isi, turashobora kuvuga ati ntibayibonye. Nimba barayibonye naho bayibonye agace, ariko uyizi neza yayibonye ni Kristo yayihoze mu gikiriza. Iyo bavuze ngo yayihoze mu gikiriza, mu ijuru mutibaza ngo ari intebe 3, ayibaza ngo hariho yamwemu yera ni ya Yesu ndetse ni y'Imana data. No, hari intebe imwe. Yesu Kristo yasubira mu ijuru ntabwo yagiye kwicara ahantu kereke paringi iburyo nkuko bitubwira, ahubwo yasubiye indani muri data. Yasubiye indani, ijambo ryasubiye indani. Nkuko umuntu yofata ijambo we wavuze warekuye, niba byoshoboka agaca rigarukana indani, avuze ngo akira ijambo ryawe ryo wavuze, akira ijambo ryawe. Wocu rigenza gute? Wocu gicarika ruhande yawe cyane ryo subira indani muri wewe, ricari subira indani muri wewe. Yesu rero asubiye mu ijuru, yasubiye indani muri data. Imana ihabwa icubahiro. Yarakunda kubivuga ngo je na data turi iki? Turi kintu kimwe. Ubonye jewe, ubonye papa, wishakisha ibintu byinshi, urondeza amafilosofe menshi. No, wambonye data wamubonye. Nimba ari ikintu washaka kubwira data, umbona kimbwire cyamushikiriye. Ukibwiye jewe, ukibwiye data. Nimba ari ikintu washaka kubwira mwemu yera, wambonye wirondera ngo genda umbwirire mwemu yera. Turi kintu kimwe. Ubwiye jewe ni nko kubwiye mwemu yera. Yabyumvise uko njewe ndi mwemu yera, ndi Imana data, jewe na papa turi iki? Turi kintu kimwe. Rero Imana yari ikeneye abana kubera harasota baya. Icyo umuntu abiba nicyo yimbura. Ntushobora kurima ibigori, kubiba ibigori ngo wimbure imyumbati canke wimbure irengarenga canke wimbure ibiharage. No, icyo wabivye nicyo wimbura. Imana yabivye Yesu, yategereza kwimbura abandi ba Yesu. Niyo mpamvu Petero avuze ngo Yesu ngo ntukabambwe, ngo ntugapfe. Uzi ikintu yamubwiye? Yamubwiye ngo herera inyuma nde? Herera inyuma Satani, kubera ko wewe ushaka kurwanya umugambi w'Imana. Yesu hari ikintu yimagina, nimba jewe ndiko ntera ubwoba Satani ndumwe, ese nimara gupfa hakaboneka abandi bameze nkanje, Satani ntazahita afatwa miri?
Haleluya. Ya rero Yesu amaze gupfa kara gatete k'ingano kagizene gapfuye. Gapfuye. Ariko Yesu amaze kuzuka nagomba kukumenyesha ko atazutse wenyene ahubwo yazukanye nawe. Birabitubwira neza ngo twapfanye nawe tuzuranwa nawe. Yamara si twebwe turiho ariko ni Kristo ari muri twebwe. Ubonye mwene so ubonye Kristo. Yesu ntabwo ari kure yawe. Yesu ari ndani muri wewe. Uri umwana w'Imana. Amasetereboria. Igitabo cy'Abaroma 8 ndumva nahasoma aho hantu akaba ariho ndi burangirize 8:29 aravuga ngo kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Aha batubwiye ngo iki? Ngo abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Bisigura ngo hari abantu Imana yamenye kera tanguriro ry'isi ritarabaho kera. Abo bantu rero Imana yishyira abashushanya kugira ngo base n'ishusho y'iki? Y'umwana wayo. Kugira ngo base n'ishusho y'umwana wayo. Ngo kugira ngo abifura muri bene se benshi. Umva icyatumye Yesu aza ko ari kugira ngo Yesu abiki abifura muri bene se benshi. Bisigura ngo nimba warizeye Kristo kizera igikorwa yakoze waramwakire muri yo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, bisigura ngo wewe uvukana na Yesu. Wewe na Yesu muravukana. Yesu yarakunda kuvuga ngo ibyo data afise n'ivy'iwanje. Iyo jambo nawe warivuga. Ibyo papa afise n'ivy'iwawe. Ibyo data afise n'ivy'iwanje. Niyo mpamvu Paulo yavuga ngo tuboneka nk'abakene ariko dutungishije benshi. Nta mukene w'umukristo abaho. No, nimba mu byumviro byawe wakiriye ubukene, we nurakira Yesu muri wewe. Turabatunzi dutungishije amahanga menshi. Kandi ubutunzi bwacu simpaka ngo tugira amamiliyari kuri konte. No, ijuru riruzuye ibitwerekeye turabifise byose. Ariko twebwe turi abantu bashiriho gutungisha abandi, guteza imbere abandi. Imana ibahezagire cyane. Umugambi w'Imana wa gatanu watumye Imana Ikurema. Imana yashakaga abana. Imana yashaka abana bisa bashobora kuganira, bashobora kuyaga, bashobora kuvugana. Ukeneye umwana ntabwo ugirane. Ubundi ukeneye umwana ntabwo musaba, ntabwo murema. Nubwo wifite ubwo bushobozi, ukeneye umwana uramuvyara. Rero Imana yavyaye Kristo mu bushobozi bwayo mu ijambo ryayo. Ariko Imana kubwo ubushobozi bwayo ifite ntiyashimye kongera kutuvyara nkuko yavyaye Yesu. Ariko kubera ari Imana izi byose, ishoboye byose, yaravuze ati nubwo no kwirirwa ndavyara uyu umwe gusa, ndafise ubundi buryo no muteragira no mubiba kandi akongera akagira akavamwa abandi benshi. Imana yari yatanze Yesu kubujuju. Imana yari muri business. Nta muntu akora business kugira ngo ahombe. Urangura ikintu kimwe ariko witeze inyungu y'ibindi bintu byinshi. Ya Imana yari yatanze Yesu ntabwo yari ikijuju. No, ntabwo yari ikijuju. Imana n'umunyabwenge yatanze Yesu ko yari keneye abandi ba Yesu. Imana ishimwe rero ko babonetse. Niyo mpamvu ibyo Yesu yakoze muri Yohana 14:12 avuga ngo ibyo nakoze one yagira wizera ibyo nkora unabazagirane nawe azabikora. Nazakora ibyo nakoze gusa ngazakora n'ibibiruta. Kubera iki dushobora gukora ibyo Yesu yakoze mbere tukarakora n'ibibiruta? Ni kubera Yesu ari muri twe kandi ubuzima yari afise nibwo buzima yaduhaye. Bisigura ngo ibyo yakoze nawe wabikora mbere wanakora n'ibibiruta. Mwarahizagiwe cyane. Umugambi Imana ifite kuri wowe yashakaga abana. Biciye rero mu kwizera Yesu, kwizera igikorwa yakoze, kumwakira muri wowe nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Bisigura ngo Imana umugambi wayo warasohoye. Uri umwana w'Imana, warahizagiwe cyane. Data mu izina rya Yesu ndasengeye umwene data mwami Imana, reka umwe kugendera mu mugambi wawe, umwe kugendera mu isezerano ryawe. Ibyo wateguye kubw'ubuzima bwe reka bisohore mu izina rya Yesu. Nagendere mu mugambi wawe, nagendere mu mugambi wawe. Riko talamandegi baya, nagendere mu mugambi wawe mu izina rya Yesu Kristo. Abatarakwizera orosha imitima yabo kugira ngo bizere igikorwa cyawe, bakwakire muri bo umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Abagwaye
bakire, ababoshe babohoke, kubera umwana wawe ntara masete abafite ubuzima bwawe. Wowe ntugwara, aba nabo ntabwo bagwara. Wowe ntukena, aba nabo ntabwo bakena, kubera ubuzima bwawe nibwo waduhaye mwana. Bahe kubugaragaza, bahe kububamo mu izina rya Kristo Yesu, amen. Nimba utaravuka ubugira kabiri, utarakira Yesu umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, wifuza gusengerwa ku mutwaro uwo ari wo wose, ari indwara iyo ari yo yose, muri Kristo Yesu ho ntabwo tugwara, ariko bishize ukagwara nawe, muri Kristo Yesu turakira, tutarinze no kujya no kwa muganga. Birashoboka, biruga ngo byose bishobokera Imana ndetse n'uwizera. Duhamagare kuri no nimero tugufashe gusenga. Ufise n'indoto zakuzazaniye, akura kuri iyi nimero plus 257 65 986 540 plus 257 65 986 540. Mwarahizagiwe cyane gose. Ari rya mbere dukurikiranye kuri no channel yanyu ya Haracyariho Ibyizigiro TV, kanda subscribe cyangwa sabone. Kanda nshuti yanjye subscribe cyane sabone, kanda na partage kugira ngo usangize abandi inshuti zawe kuri WhatsApp hirya no hino, kugira ngo nazo zikurikirane rino jambo ry'Imana, zimenye impamvu ziriho, impamvu Imana yadushizeho, impamvu yatanze Kristo. Imana iguhezagire cyane. Shiraho like, andika muri commentaire cyagufashije. Ari n'ikibazo wagize cyandike muri commentaire. Warahezagiwe cyane gose.